Театрлы адылжы фестивальде палырын артисем кураганзыне хызен пулдарулы хебе савындарашы. Спортпа актер ысталық нечіғындарза кыдардаган маяк спектакле шакунзенже Илья Ульянов яджеле Чувашпатшалық университетен культура гермененже курма бүлжі. Она кафедра театр артисиземлар треш. Илья Ульянов яджеле Чувашпатшалық университетінче ергеленне кафедра театр вежі жолгына ішлетка. Апла бұлзан тащы амрык артисем хазен бұлдарулы хыбе палармада әлгірне. Кажалық астарзем театрлы адылшы фестивальде шамрыксен чулайық спектаклі номинациялы жендерничі. Вазем Владимир Маяковский бей Лили Брек юрадовня кыдырца барайшы. Палартмала. Маяк спектакль пластика театры бей черлидинга барлыштерне шыржыври паремаш тәсліх. Шүлде тәрлі хусканы туза ташлаган зімбе, аста актерзенечне анышлы шайлаштарны кашнегу рагана хазамлы тінчіне елсе жидерет. Шамалмар шаба, чун пожары, вишка деслі юраду. Шак пулам зімбе шиғынны туемзіне артисем кашне имбатне тәріс елсе жидерме бұлдарайшы. Спектакльде падембек студентсем віляйшы. Візем артиста ядырлаза варенмен бұлінде, чанжан сцена астызінжен нембедега ямар. Шакна мускав хулынжен келіне театр критига Анастасия Ильина Тажироплетра. Вол жамрыксембе кужа-кужан тылбыл загалашры. Візене канаш сөнюбе бірлех хавхалану барнелера. Республика Галарым Валия Юлия Дюкова.